Bahkan ada pak orang nanti di alam barzah, di alam kubur, ya malaikat mungkar wa nakir, dia nak cala, agak paling hormati malaikat. Irmato bu malaikat pacalle ko kiburu alena hormat aku ini. Kenapa bisa hormat sama kita jemaah sekalian? Karena ini dia amalkan. Setiap bangun dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nusalli ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul as-sadiqul wa'dil amin. Salatan kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak pemerintah desa yang hadir. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Dusun, Pak Imam, pengurus masjid dari berbagai masjid yang ada di desa Kampale, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang mudah-mudahan pada angka manengi nama sifang Allah Ta'ala. Amin. Asyukur kata terima kasih ke iwatui na sebang kaki hadiri untuk memperingati hari atau bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naling ifang Allah Ta'ala di singang kita sangat dan patut bersyukur. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan utus upang Allah Ta'ala untuk mencaji akka ciurang rigakan dari lebuk na ya tadi sinampai iwe ya gangkulangi macuri Nabi tak insyaallah matir sri munrin upang Allah Ta'ala waddin ni tamu suruga si bawa ki Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Aga akat tanah tu maulu mecinaki merennuki mailoki rigangkan na sabari ipigo iya Rasulullah di lalang na wadding lolongang syafaat na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib Umar mengatakan, ya ko angka tau dinam maulu, ko angka tau dina peringati maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Umar, salasi di apona Nabi ta, ulama besar dari Yaman, ko angka tau dina maulu iragu kangi papujinna hukun Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat berbahagia, berbangga hari ini. Banyak sekali panteng, banyak baki, banyak soko, banyak loka, mega, burak, banyak macam. Ini salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selesai ditanri makada tahu desa Kampale megala masih dekat. Iya, magi dia mas kalian mega burak, mega telu, mega suku, mega manu, banyak macam. Iya. Bapak Ibu saudara hadir, magi nang keburak. Magi burak napa kita riulo. Angka filosofina. Aga filosofina burai maka tetok batang ni nasabat lampu. Jadi itu burai Pak, dia tu burak mak jeko. Malampu mana dia burak maki modelik ni. Malampu mana betul na ada ancaji kita malampu. Kendro kimonro, Pak. Jadi panitia masjid, jadi pegawai kantor, jadi bendahara dimanapun kita ancaji kita malampu. Ancaji kita malampu maciu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sebab Pak ko malampu itawe dia na tak dia tu kendri monro tetap dimuliakan, pasti dibutuhkan orang Pak. Apalagi kalau masalah bendahara. Nah, Bapak Ibu saudara hadir yang kedua. Magi nang ketelo. Matanya sanglait, magi natanya karokok, kenapa telur dulu? Nah sebab manggilnya mas kalian, dek gagat tu Pak telo makanjak libunna. Dek gagat telo malibu pada golok pada pimpong pada golok karung dek gagat. Dek gagat makanjak libunna. Betul na ada jemaah sekalian, ia tu rupa tahu dek gagat tahu suku. Namo maga kanjak na tahu pasti angka kekurangan na. Namo to maga jana tahu pasti angka decenna.
tetapi ia merumela ilai tanga decen na tahu jemaah sekalian tanya kekurangan na milai tanga apa namo maga kanjak nanti pasti ang kekurangan na namo to maga kalelen tahu pasti ang kanjak na tetapi ia nur decing milai tanga nah kada pa ustaz manang kabura burak memang to na sebab ko batak kaluku makat doi mana sana tanya bandi ke pak ustaz mantan lo aku bandi ke mata anak ini biasa ketemu makutana makor orang yang tidak bermaulid ya sapa rasa innallaha jamilun yuhibbul jamal Allah itu indah dan menyukai keindahan makanya mak belu-belu ki Allah itu indah dan menyukai keindahan na puji pangala taala mabelloe indah dan menyukai keindahan sampai itu mak belu-belu megegan model ini mana kesoko pak ustaz yaitu soko pak lisun na biasa tahu angka apa wirin angka 5 wirin angka to 6 magi na 5 karena 5 rukun Islam syahadat salat zakat puasa haji bagi yang mampu 5 angka to 6 magi na 6 tepat iman kepada Allah iman kepada kitab-kitab Allah iman kepada malaikat iman kepada rasul iman kepada hari kiamat iman kepada qada dan qadar 6 itu kata jemaah sekali supaya pahami magin ng kasokko supaya siyama ki pada sokko itu sokko jemaah sekali maka kanja siyama na tita mingga sokko itu na si pijo makanya siyama na ina na sangi pada sata maka na bersinergi kita angka ki bersinergi masyarakat pemerintah makanya hubungannya makanya asik diange pada lawan asik dia na sokko Pekanya di sidangan tapa adalah sedana si sopko si pija-pija si bantu-bantu si tulung-tulung. Makanya sidangan tak. Angka mau tu sopko dia memang masih di. Kiganero sopko kat do. Jadi kau kata dia memang masih di tahu kat do tu je tu. Tapi dia ganggu Pak Desa insyaallah makanya mana warga tak. Iya jemaah sekalian. Makanya dalam ayat itu atiullah. Taatlah kepada Allah wa atiur rasul. Dan taat kepada Rasul wa ulil amri minkum dan ulil amri pemerintah. Kok kenapa pemerintah tak curi? Nah sebab decing itu kecuali pemerintah kita menyuruh yang buruk, wah dia yang curi. Tapi pasti decing nasurangi jemaah sekalian untuk decing tak assalamu tak lino si bawa assalamu tak di surga pamesin pangala taala mati. Amin. Selesai itu tujuan tak bu tuo macim naki lolongan rio na puangnya rio na mitu puangnya siapa tu tua bu selesai di bu yakatai imelo yakatai tu rio na puangnya siapa makanya kata guru saya Dr. Buya Ar-Rasyid ulama besar apa kata beliau nigi marepa rampi nigi marepa pawe kalimae apalagi nare kupure mas sampajan na bacai raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah nigi merepa pawiro kalimae apalagi dari kepure masampajan na pawi akatalu maka itulah orang yang mendapatkan ridho Allah hukumat usuri munrin jemaah sekalian apa nani bu raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ya Allah saya ridha engkau Tuhanku ya Allah saya ridha Rasulullah Muhammad SAW adalah nabiku dan saya ridha Islam menjadi agamaku ya rakatana Bapak Ibu mega tahu jemaah sekalian murang penang lalan na katopay mega tahu sisi lalo na pakai makurak baca digangkan na mega abalakan nai madari nang kataw pa motoi langsung moto digagang na baca tamo ese taparaso ienor na sabari pak biasa na pak ko ang katopura buang ako kamar mandi buang ako ese pak biasa na maponco sunga dan banyak terjadi begitu pak magi jemaah sekalian sisi lalu na pakai makanya bu ibu komeki selamat komeki matin rebu kalau jauh mau jauh dari bencana komeki matin tabaca ye moto kita baca tu ye ai tempat terujuk lo ye jangan terus dulu ke kamar mandi dibaca jolo ye pama dari tu angka anggota silona moto dia pernah makan galulur mata na tapatamu ye tapa sola sampung dia minta innalillahi
Biasa ada orang seperti itu, Pak. Magi, Bu, sisi lalu tak pakai. Makanya harus banyak baca. Kiganir, Bu, tumiki matin ro tabaca. Kul huwallahu ahad ikatallu. Ampe maka dia Nabi tak nampodangi benena. Wahai istriku, ya Aisyah, janganlah engkau bobo, janganlah engkau tidur sebelum membaca atau menamatkan Al-Quran. Kiganir jemaah sekalian, iya matoto, ipatam ikurangi selesai bicara lalang. Ibace kul walla akatallubu komelo hikmatinro. Pahalanya sama dengan menamatkan Al-Quran. Napa kutung moto, Bu? Ibace Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad akatallu. Sebelum iro ibace alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Iya nori Pak gurangi anak TK si anak SD mau pisit napa lah, Bu? SD mau TK mau pinapa lah. Tapi kupure tabace ro, tabace Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Insyaallah tamu KWCW dengan kaki kiri insyaallah memudahkan Bapak Ibu. Iya. Bahkan ada Pak orang nanti di alam barza di alam kubur. Ya malaikat mungkar wa nakir dia nak calla agak paling hormai malaikat. Irmato Bu malaikat pacalle ku kiburu alena hormat aku ini. Kenapa bisa hormat sama kita jemaah sekalian? Karena ini dia amalkan. Setiap bangun dia baca Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Nah, sebab Bapak Ibu, dia tu tatari okko sprimbe tak moto. Dia tu tokole kamera tak makanja moto, okole kasorok tak malanti moto, sprimbe matingka. Dia tokole tu moto, angka matu nang kasih diwat tu moto ki ternyata aku ni pe alam barza, aku ni lalu nanti buru Tapi kau terbiasa ki pawi Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Aku ni matu alam barza tapayur tapoko moto ki. Langsung malaikat mungkar wa nakir hormat ke kita. Hormat malaikat mungkar wa nakir. Ini adalah panglima Allah. Panglima nasallangi. Mari kita hormat kepadanya. Dan dia mengatakan, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru di malam pertama. Suruh menikmatin Pak. Maka deki Pak Ustaz metin ro kape buat tim pardu ke malam pertama. Wah samea mak dojai. Mabe nak kedah saya tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru di malam pertama. Betuan na ada dena tasadding mina kama lino pada milona kusiwan nimi. Makanya Bu amalkan ki ini. Insyaallah mabe laki boleh pacalan laki burui. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Selanjutnya upasang bapak ima tu kolisu ki pa pasada-sada memang ni dui. Magai biasanya tu ibu-ibu majelis taklim atau ibu-ibu kalau no biasanya tu manyili-nyili bayi baju neanu nang makanja baju neanu. Jadi sada-sada ki matu idilis bapak na Allah toka oja jumakbaro. Iya. Tapi jemaah sekalian dia mereka agak. Karena kenapa? Memang kewajiban suami menafkahi istri lahir batin. Kewajiban tamit di aronengi nafkahi istri tak lahir dan batin. Dan berbahagialah kita para suami. Kuang kebeni takut tudang. Bahagia kita magai. Dia naga matu getangi aku suri mundrin pong Allah Taala. Ajak kami kita suruga. Apa angkat tulat kai? Meta suruga. Angke beni nak getangi. Magi nak getangi beni na. Dia nak suri masam pajak. Magi nak getangi beni na. Dia nak suri beni na pengajian. Igetang sehingga yang kebeni na kupai berbahagialah kita. Wih. Alhamdulillah kebeni kalau memasiki. Alhamdulillah angke bini kalau maulu angkati anakku berbahagialah kita Bapak Ibu seluruh yang hadir. Sini na teman-teman ng Allah Taala. Selesai itu si Pak Ampikedo na nabita menghadiri undangan abdi ataupun budak. Saya pikir itu sudah dimiliki oleh Pak Desata. Jadi nabita dia itu nak pilih-pilih maka bupati pamundangi, camat pamundangi, gubernur pamundangi, presiden pamundangi deh. Namo rakyat biasa mundangi, bahkan hamba sahaya yang undang Rasulullah datang. Iya. Namo tahu makura waran peranna, biarpun fakir miskin yang undang Rasulullah itu datang. Alena insyaallah Pak Desata meskipun diundang oleh warga dia tetap datang, tidak memilih-milih. Selesai dibu, ya rumeta contoh ko nabita, ya kong kata mundangi, IT teh makade ya nu je undang ai. Harus kalau ya nu undang angka sundangan ya numi aja aja bana tolong. Nah, janganlah memilah-milih Budi. Karena Rasulullah itu Bu selesai di Ampikedo na nabita
dia menghadiri undangan tanpa memilah-milih. Pejabat ga mundang, tau sogi ga, kepala suku ga, tau miski ga. Kalau dia diundang, Rasulullah itu datang bu, tanpa memilah-milih. Aja kita undangan tajuk kada yanu. Baik harus kalau ayanu mi, aja bantu lau. Nah, janganlah bu, hadirilah undangan semampu kita. Bapak Ibu seluruh hadir. Waktu nami mati Nabi Muhammad SAW waktu nami mati ang katalu malak na rampi. Meni bu mati Nabi tu di narampi muki umakna. Saking cintanya Rasulullah sama kita Bapak Ibu. Meni mati Nabi tu di narampi muki umakna. Aga na po Nabi waktu nami mati ummati umakku tu kasih. Biasa kapa ini kumiki mati aga minta rampe. Aga tarampe kali kumiki mati galuku tu darah ku tu bola ku tu oto ku tu bini ku tu ayo tarampe bini tak apa kumiki mati ya kumalolomo pinale te mondri. Tapi Nabi Muhammad SAW aga narampe ummati umakku. Saking cintanya Rasulullah kepada kita jemaah sekalian, mini mati narampe upi di umakna. Mage jemaah sekalian, mitau ina bitta aja ammah mutame neraka umakna gara-gara makuti masih dapkah masih kei. Tapi alhamdulillah orang Penang ni liuk besar atau kampalepa. Tadi saya sangat berterima kasih, saya dijamu di rumahnya tadi pengaji. Baik, sudah makan kita, sudah dijamu. Agak kelebihannya keutamaan masih dekat. Aku kata mana masih dia makade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tadfa'ul bala, yaitu pasti dekat itu na tolak tu abalae sehingga makade pandrite sakka wakka sekke rakka iko ang katong magala masakka ang katong magala mabere ang katong mabasa wakka orang parana turita tambay titami pa akong katong mabasa titami kong kabali bolata mabasa silolono pula malimotor o malisyoto. Deni tapur malioto law si umrah, deni metapali umrah law si mahaji, deni metal palakai si anakna. Iye. Nasaba dali mana tu palakai na ayo. Makanya biasa kong katahu mimana makada arone kana tamakun rai, nakada makun rai, agana sa tahu ya kada modala si. Nasaba mana dali itu jemaah sekalian. Sini na tamatapon po. Yer to mawasay pa minri orang perana turita tambay. Makanya Pak biasa kutolo mameng. Aga ya pakinan reng alati talo arella pele maka bicu ipanoo ko kolange, ipanoo ko saloe, ipanoo ko wae. Aga naling ipong Allah Taala, Allah maka bicu ipanoo. Aga naling ipong Allah Taala, Allah balilok ko makalaba, baliulawang, bali-bali. Maka kita sekali makaloko berapa kali lipat bandingannya Pak? Melebihi 10 kali lipat, melebihi 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha la bipanayir piturratu kali lipat. Makanya Bapak Ibu kumabasay tawi turita tambay warang paranna. Tapi kita migare sikke rakka. Kita migare kung kabali balata masikke kikirigala pa ko jambata galang puncak puting urako. Marakka to warang paranna pole Pak. Ang kasi pala matu pole dina baraka. Kaya sa dina baraka pa kumasikke tawi. Ang kapataw 5 tona naluru malasa loma perisa ko dotoro agana sa dotoro Pak Haji iya pawit tanasawla satta nareko aja lalo tamangoto 5 Muharram asa peda-peda ni bawa si bajuk-bajuk. Iya nih asang jemaah sekalian mega orang parah tetapi dia ni hanya menyemangi magai masih kiki oku agama pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu Abu Bakar, Umar, Usman, Ali ijaming suruga sebelum mate mage Pak liwa besana nasabana ira Umar puri nak bereng warang parana si tengah warang parana pa nak bereng untuk perjuangan agama. Ternyata ang kapal lebih cawi Umar keganero Abu Bakar ternyata na capuri sisa warang parana degaga na nataro cedemo yerbawa na pakewe na capuri manang untuk perjuangan agama sehingga makanya nabita meki gamisanya tahu isa suruga sebelum mate niga Abu Bakar, Umar, Usman, Ali sahabat na nabita ijami memenita masuruga sebelum mate magai mega warang parana nak bireng untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ancaji kita mau besar.
Iya, ampe tu maka dana bitta, ya koman na suka ke, pigai-pigai wena, aja amani mau ibali boleh, dia talengi madosa ki. Iya, makanya bu koman na suki, mabet paki, lau kijo tanya bali bola tak maka dati mau karunangi. Ya ko ni mau ali laloi, ko dia talengi madosa gitu. Ya pun ko dia tu ni mau dia tu na mereka. Iya, pekannya ke semua. Nah iya tu pak tama besar mesin podale. Iya, tama besar bu mesin podale. Miki minta butina. Tama kanja si sumpungan na mesin podale. Miki minta butina bu. Mas sanggara boleh bola aku, wajib cil-cil yang kutalungannya. Pak Ustaz, lo ki boleh mandi sanggara. Magi bu, makanya si sumpungan mak beli bola. Mak bepe bu boleh bola aku. Nah bawang noldi kalau mana bet pada usampa. Nah sebang ketamu. Dan sibuk pada saat itu awi waktu nama ditemui angke boleh lo bawang bepas si baki bu siagar si baki patah piring nulis coba nalau kak palik 2 mi wanre tetapi makanja asis subengenge mabasaki aku boleh insyaallah barakah jamaah sekalian tu ditatambah orang perangnya wa ma'an faktu min syangin pawayulipu nasepangi niki pasuk gagana cek deh naseliap pengala ta'ala mai gapanai roh bahkan lebih dari 10 kali lipat bahkan lebih dari 700 kali lipat dek gaga bu tau mabassa bangkarro dek gaga bu tau mabassa kura waran paranna dek gaga miki mita bu Abdurrahman bin Auf ya bu Abdurrahman bin Auf tau sugi lopo tapi cau ni sogi itu sidi kada sesa tawe dia na cau sogi cau kasiasi tapi na Abdurrahman bin Auf cau sogi sehingga engkan kasih diwat tu pak okko Madinah panik karomai tawe rigangkan na iro karomai bonyak karomai mabolong di gaga tomi mali pada dia pak ko panengi pergi mapasangking nama bolong asi makutu pada angkangi malai makalirnya mas kale bonyak karomai mabolong di gaga pada angkangi malai maka dia Abdurrahman bin Auf kesempatakku na untuk paja sogi memanan nak pakai diku meliwi karoma bonyok na pak darah supaya angka kasih nuntung tarun iya capu diku meka melimana ngi karoma bonyok na pak kampungnya pak darah boy nalimana pak nalimana dek gaga na sesak na panataro kubudanna rigangkanna pajai sogi Abdurrahman bin Auf magai dina na capuri untuk mali karoma bonyok na pak kampungnya capu pak capu dina rigangkan na dia meta angkalasa o koyaman angkalasa na iyarola saya iya pa nasau iyarola saya nariko karoma bonyo ya burang kita bayangkan nih kare iya pa nasau iyarola saya nariko karoma bonyo ya burang maka dia raja na Yaman anggotaku utusanku pergilah ke Madinah cari kurma lo ke Madinah sapa ke Roma lo ni pak Madinah sapa ke Roma naku tanaman aku pak dere capui naku tanaman aku pak kampung dia nagaga maka dia ke pak kampungnya puramanan nali Abdurrahman bin Auf dia nagaga nasesa puramanan nali nataruh kubudanna lawan si runtu Abdurrahman bin Auf utusan raja maka dia utusan raja Abdurrahman bin Auf mereka meli ke Roma maka dia Abdurrahman bin Auf siaga me meli nak ada siaga kutu me mana ngak meli maka ada siaga me meliangi maka ada 10 kali lipat dari harga biasanya 10 kali lipat mewaliangi isurang nggak meliangi dari harga biasa ya kebiasaan na nareku 100 sabu sekilo mereka melisi di juta sekilo siaga memang maka ada mereka meli mana nih sehingga jemaah sekalian nalimana karma bonyo pak utusanna rajana Yaman sehingga sogilop poi paimang Abdurrahman bin Auf sehingga sogilopoi 10 kali lipat oleh asogiriner rumah pura laloy dia natuta sa pangalatala wa ma'an faktu min syai'in fa yuhliku nigi pasuk kagana cede na seliap pangalatala may gapanayro 10 kali lipat bu bakal lebih 10 kali lipat makanya dinang masih deketan lo soko lo kamanu ya mana pasti mantu na seliap pangalatala sudah pasti bu dia nak insyaallah pasti nasaliap pong Allah Ta'ala nasaliangnya kulino lebih-lebih mengatur kusuri murin pong Allah Ta'ala makanya bu ancaji kita mabesok ko agamata ancaji kita mabesok ko agamata
pasaki ko padata rupa tau ampai itu maka dana bita komiki misangi sa suruga tawi ko matay tanay ba ni bolana ampai ibu makanya pakasingi hubungangi mak beli bola si kampo masih lesur masih jing yang manang apa makanya ni bita komiki misangi isa suruga tawi ko matay tanay ba ni bali bolana ko makanya bali bolana apa sulapa tau kanja iya tu matewe iya na tunasa ni bita ciri-ciri sa suruga itu tapi kau mati, nak dia tahu nah lali ceng, si balikan na. Tapi ni gini kita makan ya, hubungan na pada mak beli bola. Ampe bu, beli bola itu pokok. Saya ceramah bu di Kariango, jalan ke Pare, kalau di Pinrang ki, awi. Di pauno polio towe pak, namu karang ate pintu to. Upadang untuk maceram dakui, aja mau tak pekerja lah dek apa? Aja mau tak pekerja lah dek kabu. Ya mau tu beli bola tak pokok he. Ya ko angka kadera baru tami takka, masa dia lo beliki. Angka lemari baru tak purtan 5 takka, masa dia lo beliki. Talemma oto ta aku yo sidap pe bata, masa dia lo beliki makai. Beli bola tak mau pokok, masa dia lo beliki. Dia tanya aku rap pemilik tu. Nak ada Pak Ustaz, ini tu siap bapak disengang, ada ku ya si atu. Betul nak ada jemaah sekalian kemina pokok diutamakan adalah tetangga kita. Apa makanya nabi tak komiki misang suruh gak tahu ko mati tanah ban ni balik bolana ko makanya balik bolana pas sulapa tahu kanja iya na tu calon penghuni surga makanya bu pakasing hubungan tamak beli bola abas sakit kepada tamak beli bola ampe tu maka ada guru tak kata guru saya di S2 ko angkat tau malik ko agak ganna ajak lalu mau bisa penena ko angkat tau malik ko agak ganna ajak bisa penena angka beli bola tabu malingi na subutung. Nasi butung mau kesana bu? Iya, pala butung. Lo kasih balak bu. Ajak lalu bisa panen apa pelisu. Allah angkat bu kampung nerima ceramah nulik apa? Dia kali ini penjelasan ni mundri. Lisu nak mundri na noko ka ribu Pada toga ini Pak Ustaz. Pak Guru salam ya. Angkat nasa beli bola aku Pak Ustaz malinga pala butung. 24 minap palo palisu. Marako panena. Manoko beli bola aku. Apa dia lo bisa? Ada ku nulis mentindro kita apa waktu nalo jelaskan betul na ada itu bu aja tapi sepenena teliseri tui agak lisu nalengi balik boleh na subutu pala butu alengi loka nalengi balik boleh loka alengi dadara nalengi balik boleh dadara alengi sokko nalengi balik boleh sokko alengi es buah agar Pak Ustaz kolega agak makan agar kolega alengi Pak Ustaz irwat tui tili dong bawa nih boli bola tak namanya kedali namanya kebepa nah bawa sedikit paimang makuan itu sebenarnya pak kutu mak beli bola ili dong beli bola namanya si bepa nah bawa sedikit makanya bu ya aku pernah masam baja bu talu daku dia nang kawan lain gue terutama ke masam baja subuh kak dan ini bu jalan masuk surga tanpa sengaja. Angka matu tahu ko suri mundri ipatama suruga dia nasakne alena suruga matandri nasami alena ko wiri-wirina suruga monro kami namarewa suruga ternyata dia di surga paling tinggi aga amalan na bu mila doang tallu puang padi singi bali bola aku si bawa iya si bawa keluargaku puang pasagina yang idalit na bali bola aku si bawa iya si bawa keluargaku puang pabelai bali bola aku pole abalae si bawa iya si bawa keluargaku. Biasa mau kimila dama korbu. Biasa mau? Alhamdulillah aku biasa mau. Iya mega maka tengah bustas ali tamadong. Katu paji bali boleh milih doang justru ia naruh jalan masuk surga tanpa sengaja. Siapa? Orang yang menghadirkan orang lain dalam doanya. Nah sebab maka di hadis saya ni gini kita milih doang padahal naruh tahu malaikat milih doang ni. Dari ku malaikat milih doang ni di gagalalang di nakabulkan ni Allah Taala. Makanya Bapak Ibu yang kita contohi dari Rasulullah, marilah kita saling mendoakan. Makanya Rasulullah Pak majai sifatna Umar bin Khattab. Tapi nilai doangan Nabi tak sehingga masuk Islam, sehingga dia menjadi pembela Islam pada saat itu. Berkah apa? Doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, kau kembali bolata malasa, kembali bolata makutuma sempajang, tele doangin nama ingat. Aja ama barakat data idi mana tau dicing atau kanjait. Dikabulkan doa tak lolong apa tirau ke Allah Taala. Bapak Ibu seluruh yang hadir, pakai sing hubungan tamak beli bola, bos sakit kepada taruh patau jemaah sekalian. Apa angkat toji itu tau liwa sekena?
Iya, engkau buang anggota macam cerita, engkau nasa beli bola aku Pak Ustaz, beli bola anggota urus seken apa Ustaz? Ya kau engkau beli bola mapi kau, maka subuh tak deng tanggapan di penalisu. Magai mitau inrang agagana, mitau tu ipake tanagana, mitau isuro. Rigangkan nama kesubuh tak deng tanggapan di penalisu. Setengah 10 Allah liu setengah 10 nalawi te bolana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agar kareba di bola anu jerubu mahacara kaki na depa nagana karpe jadi macin na kisa di minrangi karpe tak aga na sapunna na boleh rumah seke na kadai karpe ko minran na ya hatu lagi depa na kalau pakai ya Allah gulu seke na bu alena lagi depa na kana pakai o kulemi bolana na taru na gulungi na bukui de na kana pakai misalkan andre balawo sini na tamatapan pang jadi ibu ancaji gitu mabasa kepada taruh patau sebab ni gini gitu mabasa sakka wakka iwaran parana turina tambai pang Allah Subhanahu wa taala mak barakatin tu keluargana pada malisingi keluargana sehingga napuji ki pang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara hadir. Yang kedua, aga narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi ta as-shalah sampajang itu narampe Nabi tabu sampajang itu iya sampajang narampe Nabi tak sampajang limot tu Pak Mega tu tahu kau biasa kampung terima ceramah maka dia Pak Ustaz ampa ya nasa dia pawas sampajang nasaba makan jamu si paku Pak Ustaz tahu nggak saya dewa sampajang tapi makan jamu si paku nak jolo-jolo ni iya rupi tahu ina reko isuri na tia makan jamu si pagaro ada nanti kau tahu Pak Ustaz ada ku tawatata lagi pasuro amureta pasuro pemerintah tak pasuro nah ini pigok ngadu raja ki apalagi nari kupuangi pasuro jadi dia petubik nama kanja si pak tepa kode pada pigok isam pajal 5 tu iya nasaba isuro ki kupuangi na tutia angkat tu makanya Pak Ustaz sampai dia bawa sampai pajal 5 tu Pak Ustaz dia piga panguli ada ku panguli ada tak aja lega itu nasuan nih bang pak bang Allahu Akbar kalimah sosiun nih pengoli itu lahiran nam sebenarnya pak bangnya tetapi secara hakiki Tuhan Allah yang memanggil kita penguli ada tatajeng mereka mau ya lo aman yang mereka mau muli kita ya sempajangnya makanya jemaah sekalian sempajangnya ramaikan masjid kita sudah cantik AC, ada kipasnya, ada AC-nya. Makanya teh lena, maka si masih kita ramaikan dengan jemaah. Ramaikan dengan jemaah. Pangka biasa mesti kau nerima sampaja Pak Allah. Maka si pada ada mak puiman. Kutanya puiman ada ke puiman. Lawa ke gamane kita wi. Nak ada Pak Ustaz, iya lagi nasa meto nak cau. Ada aku nasa ke puiman mi cau. Ada ku jalo tak cau puiman. Intang surlah yang surukum. Niki tulung ya kemana Allah Ta'ala na tulungi Allah Ta'ala lino na tulutuki Rasulullah rina urusu ya kemana Allah Ta'ala pu iman sampai tetes darah titik darah penghabisan urusu ya kemana iya engkau kampung ko oleh ceramah lama ke ganana anak-anak pegana wih make ganana pak magai anak nami tena suruh lo mesti gie urutan make ganana pak noka macerama wang kaling si bici akan apa anggota ya matu ko lisu ko pigay lali monre makali anggota na mana kami ga yanre makali anggota na sidi supaya marupo ko masija makali magani ko marupo ko masija supaya dina talo masige pada ambo pada kumacati na aja tersuruh bang ya talo masampaja pak bu toli lo masampaja aja tersuruh bawang tapi toli lo mas sempajang nasabah kewajiban tak tusuri anak tamas sempajang muru auladakum bisalah tasuri lali anak tamas sempajang pak di umur 7 tahun 7 tahun itu pak sudah anak harus diajar sholat supaya matu ko mate ki angke milih doang apa nigi anak milih doang
pure mas sampajang nabacay Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya ko angka anak tamu macam mengaji, angka bu anak tamu macam mas sampajang, ya ko pure na mas sampajang nabaca ya donge Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itambai apalatta ikurangi dosata, itambai apalatta ikurangi dosata, itambai apalatta ya dempangi dosata. Ikalima sesusun ni napau anak tayro ang kani manca diili tau lecet tau kasing mau pakai nasawa magay angka anak tak macam sempajang, angka anak tak macam mengaji. Makanya bu pagurin anak tak sempajang, makanya bu kepagurin anak tak mengaji ia manan tumatu kiringi amal amal kasing dari kulisuki lo pamasina pang Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara hadir rajin lo berjamaah pak. Pak Ustaz, madariya na lo masige, tapi laki ko Pak Ustaz, maka kutu lo masige. Aga lo orang Pak Ustaz, lo caramegi ko liswa, aja bu, ibu, marajit tu na terima lakai ko melo icaramai marajit. Aga na po lakai makari, mana kay kami caramai ka, arrijalu kawamuna ala nisa, naya pemimpin, mana kay kami caramai ka, naya pemimpin, dia utarimay. Aga pele orang ibu lakai ko lisuki bu, lisuki tari. Bisu ditarik ko na bapak na mananang nga bapak na di umelo kumutama ko narakay ko ya ako kasuruga di umelo tarik ko yolo na bu tarik ko yolo na di umelo bapak na kuya ni batamo suruga ini di sehingga jemaah sekali makumuto na besok kita rin ko pwede nasa paya lakay besok mo ya mi biasa terima kun reye ya ku guru dia pernah cair sertifikasi na terri atau mangarisan tanyali na pakanna namanya kami nawa aja mandiri territui atau ibu biasa na terima kun rey kami mak beni pemal lakin teriki bu kalian sampaja laketa magai jemaah sekalian nasaba supaya wading isi bawa matu di surga pamasina pangalata nyama pagatupat si bawa mana ki sebelum polo matu resrimurin pang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ramaikan masjid kita Pak Ustaz. Wat di mau kalau masige makun reye, dek gaga hadis abu mateng makun reye lo masige. Tidak ada hadis yang melarang wanita ke masjid. Bahkan Pak dirapang, namo mak ke juma, mega to makun reye. Namo mak ke juma bu, mega to makun reye lo masige. Apalagi ko sang pajalle. Tidak ada hadis yang melarang wanita ke masjid. Bahkan mak kadai benena Umar bin Khattab. Iya palo pajel lo masigi nareko angka hadis mateng makun rey lo masigi sampai hari ini dek gaga hadis mateng makun rey lo masigi makun rey mi dena si cocok lo masigi makun rey mi mana kedua si tahun ulah sidi nge ulah 12 nge kedua si tahun aja lo masigi anak tanah turusu tapi yor de geripana. Tidak apa-apa kita ramaikan masjid dengan jemaah sekali supaya magai mak barakai ke kampungnya pak baldatun thayyibah wa rabbun ghafur ya ko angka masigi ramai dengan jamaah okutu masigi okutu kampungnya pak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala agi-agi na jama pak kampungnya tatai 7 agi-agi na tanah pak kampungnya 7 makasing aselina ya ko magai ko pak dire jama itaw okutu kampungnya bapak-bapak ibu-ibu seluruh yang hadir mabilai abalai. Nah, bapak ibu seluruh yang hadir selanjutnya Rasulullah itu bapak ibu sangat memuliakan wanita. Nabi Muhammad SAW bapak ibu dia sangat memuliakan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW narampe itu kubar sanji maka ada alai nama tu tepat-tepan wajah junnah alai nama tu jai-jai sandalakna saking Rasulullah pak bantu istrinya. Makanya bu kumebu laki tak jok kalau mak jama bu tabacal lalui bu ibu kumejok ke laki tak lo mak jama bau wili mana napa tabacang salamun qaulam mir rabbir rahim. Dua bu keutamaanna morosidi selamat laki tak ko jama-jamange selamati laki tak dari godaan wanita yang lain. Age baca bu bau wili mana laki tak napa tabacang salamun qaulam mir rabbir rahim. Cium tangannya suami tak baru baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Keutamaannya dua bu selamat laki tak dari jama-jamange selamati laki tak dari godaan wanita-wanita yang lain yang ada di luar sana.
Ia matuto bu nabaca pandrite ko angka bali bolata dua darah ala ki wesi kaca tabacangi salamun qaulan mir rabbir rahim katallu napa tabaca salawa kapitu tapi nungangi insyaallah paja itu bapak ibu saluran hadir apa lendan bu salamun qaulan mir rabbir rahim aide pak ustaz madari ala salake ku pak ustaz maka incung laki ku pak ustaz pura kaman nasu man nasu kaju aga nasang tuh gak nasu kaju pak J kaju pasukan lakai mehan wi ternyata bu angka pede tu pak gurangi malundra nandre nasu tak laketa ibu komeke malundra lengrang nasu tak laketa apa mega toma dari pak guru nana kupurin pak boting nana enak lo milo pak guru kok komeke taliman malundra nandre nasu lakai mu sapi tai posi mana kata posi sapui tanya bu aga pale kuman nasu ki bu ibacai parauhu warihanun wa jannatu na'im parauhu warihanun wa jannatu na'im iya nanti baca bu malundra inandre nasu tak laketa namo pura mandre waru saliwang namo pura mandre pisaliwang iya kolisi bu iya ko itu tabacangi pasti dia cicipi makanan tak nasabak magai malundra min tuy namo cede minandre bu pasti matingka lobo magai malundra inasu tak makanya Rasulullah jemaah sekalian pak Rasulullah itu sangat memuliakan istri Rasulullah itu sangat memuliakan istrinya selanjutnya bu tomatotta bapak ibu i pakesingi hubungan tak namo makanja sampajanna tawe namo makanja ibadana tawe mega sikrina mega puasana mega ibadana yang lain yang bagus tapi komadora kelero tu dia pajajan na pak alqama liwa kanjana sipana liwa kanjana ibadana mega sampajanna mega puasana mega sidakana makanja o kepadana rupa tahu tetapi wattuna me mate denul lepawi kata la ilaha illallah si di dosana bu si di dosana alqama pak aga dosana alqama kanang kasi di waktu alqama leisure lo pasaya boleh benina leisure lo malibet pa si buah-buahan boleh na buah-buah mali buah-buah boleh pasae lepangi bolana ammakna waktu na lepa bolana ammakna tanya at kata na melo palipangangi makna bet pa si buah de me bawa mi lepa celeng tapi na yero kasi ammakna mici elona macin na memandero bepe siwa buah-buahange tapi alqama namona pe derenna cede deto dena kada ema angka buah-buah hatala maase sae angka mak be patala sesa dena kadaro aga pale mici kasi elona makna dena padere cede mo sehingga makane makna alqama aga yer mubawa makade alqama anu je rondo anu je rumah boleh kak pasai nasuruh kak beneku nasuruh kak manitut tamalang ini pasiwa buah-buahan ampe boleh kak pasai ina roba di kompe dena pe derewi emakna cedekmu dena pe derewi sehingga sampai pulang alqama mici kasi elon emakna dek gaga cede na lemiu dek gaga na pe derang apalagi na leng sehingga waktu na me mati alqama melo ni mati alqama sakara ni alqama denu lepawi kata la ilaha illallah magi bu si di bawah anu rakanna biar bawa cede dia nule pawi kata la ilaha illallah makanya bu muliakan orang tua kita ia mananule pawi kata la ilaha illallah alqama angka meni makna makada ena wa dampangan no namo mani pura ka mujarinya waku namo mani pura mu piti mataku tapi wa dampangi kona tatta ina dampang pak magai meje yaga bu miyaga pak boleh je watangi malik-iliki na perlu tetayak dampangi sehingga jemaah sekalian mari kita muliakan orang tua kita na sebab kumadora kaki namo maga sifat takanjana namo mega ibadata kumadora kaki lor tu di pajajata de tu lemite de bu bahkan amat hangat tak matu de tu lepawi kata la ilaha illallah makanya kung kamu itu motot tamu bahagiakan dia kau dia lagi emak tak sebab bapak tak banyaklah mendoakan nah sebab komiki impalai papi decen atau motor bapak ibu dia nyule sehingga angka anak muda menghadap aku Abdullah bin Umar wahai Abdullah bin Umar ya kau angka tomotokku urengi emakku macam ni kabeh kasih sapu siwala ni garu papi decen kulak kolena agak nasang Abdullah bin Umar anak muda namo murengi emakmu
na momuringi bapakmu macam ni kak baik kasih sabu dito panulim pala ipapilicin na mak mo lakiko dito pamulim pala ipapilicin na tomo-tomo si tati darana waktu mo na jajiang si tati turbusan na waktu mo na kresoang roja siwanin na ang makmu roja siwanin na bapakmu si tati susun na mak mo waktu mo mabityo na pasusu di mulim pala ilat tu kama lino. Makanya jemaah sekalian, bahagiakan orang-orang tua kita na sumamagi dinun lemite de sing anak narekoan ka anak madorakal lor itu di pajajanna. Bapak Ibu seluruh yang hadir, makanya marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita supaya angka selama lino salama tukki resuri mundinna pangallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu. Wallahu a'lam billaahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.